EPTI Pangkep di jalur A dan di jalur B EPTI Sinjai. Pemanjat kedua Andi Milano Ramaja, pemanjat ketiga Putra Aditya. Sedangkan kontingen Sinjai pemanjat pertama Muhammad Hilal Andi, pemanjat kedua Aswar Wahyudi, dan pemanjat ketiga Agus Hidayat. Kita berikan aplausnya untuk panelis kita. Mohon perhatian penonton, sebelum aba-aba jangan dulu teriak, ya. Sebelum beat selesai jangan dulu teriak. Ya bagus. It's your mark. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ready? Falling, I'ma keep on falling, falling.